abana Niangkhanvung kipanin social responsible towards disabled thupi zanga thugen ingai khiding tunya I ho limna dingwa hi le Vualphaloute adinga nu le pa le khotang mohpuak chi a hi khovel mi hing te laka makta doi khat sanga tamzo Vualphalo a oma hoiting laka nuai zani in tatsuk tat to na a haksat na ding tua ku hi Vualphalo ichi hiam songnoi ichi changin pian ke na Vualphalo oma lungsim bai zia ka Vualphalo oma taksa a Vualphalo leng a om hi hoite bang zia ka bang chidana hongom the hiam ichi le to sian na ziak bang a hi ke le nu in nawa pai la ya dam doi zat khel ziak hiam dam thei lo hiam a hi ke le zuwa a ha ki bwan luat ziak bang tanaw nai lwa ki teng ziak bang in leng piang swal na om thei hi hoi ziakin mi hinga ding in pian swal ki hiel lo a hi chi theyu apoi mo ma hi hoi kya lo in leng mi pin Vualphaloute I thei siamu leng apoi mo son son la ya khotanga ki zan na adal tu om te leng sukbei apoi mo hi siam sin na hoi tak nga theya sep na ki chan ne ya hak sat na te u ngai hiat in tha pia in han thon hi Vualphak lo na pin amia om hi loin akim le kyang in azil lo ziak leng hi khamai thei ding hi songnoi ten I khotanga bang hak sat na tua ku hiam chi thei ke en leng bang chi banga ana en hia I hia chi ki ngai tua ngai le kilom a mu thei ding inom hi midang chile hang kum som paisa in mi khat khwa khata teng in ama wal phacha ke ma le midang gen le sak thei teng theya lom le wal pol thei leng a hi hima le hwai kom kala ana eng bol le hosia ki omna khi ve o hwai bang zia ka hi ding ama sapenina nu le pa mohpuak igen ding pathianin ama bangin mi hing asyam chi nu le pa thei masak din de hwai hi khen khaten a Vualphaloute sangam te ami bang te sanga noi koi zo in nol hin le ngai sak lo bolu hi khen khaten la a Vualphaloute ngai sak zo in a Vualphate ngai sak khalo zelu hi nu le pa adinga hak sadia ging ta khwai bel kwa pen ngai sak ding ka hia a Vualphapen ingai sak na in a Vualphalo pen ingai sak na in a Vualphapen in leng ka ngai sak ding de sam ding hia chi bang leng thei siam ngai le poimo sakin om hi nu le pa mohpuak dinga ging ta khwai isak bel asong noi na u pen thei siama a hi na bangwa pom thei pen poimo masapen a hi amau anu le pan thei siamu hen la zumpi mai lo in a hi na bangun pom mu hen la koimun pewa a hi thei tanin tonpi thei le u akim akyang le khotang te bangin le athil hi na pewa anaki hel sak diun ginta khwai sakinom hi anu le paten aman zo hai hi thei ke aze olwa a hi ke le asyam ke lwa chimai lowin a hi thei khomule a hi thei dan ti u ngak zo takin le do zo tak komin a hi na lamu hi saku hen la hoi takin han thon leu amawa ki pan ma in leng kimwan ngam na hongom dia thil hi na hiam pe wa le kidang koi lo diwa kimwan ngam na nei taka hi thei diwa hi hoi bana nu le paten isisana piang ita te u it lo le de sak lo kwama ki om lo chi hai wala hi ke it kom pi pia boy hwai sakhun bangleng atam ma din agin ta khwai hi hima le nu le pa thei dia ginta khwai bel ita te Vualphalo a hi khak zen ule amau ading big in hun pe tam thei ina amau adinga agam tat kho heyu anop zok na ding amau le amawa ki todel theina zong sak a hi ke le hi sak thei le de hwai ma mai hi vaigam khonga nu le pan ata teu awak zo lo zia kwa gilaga go tan pathianin apyak azwa ngam telu hi eile ei ki dot ding bel pathianin gilaga go tan hon pyak te Vualphalo hin Vualpha hile Bible in again dungzuya pathian mel pu hi wa
pathian hun piak dan dan bangjia ka sang thei lo lai I hi diwam katan wal zol na chia ki pa dan isiam dingu himai lo mo abana khotang te mo puak tamlo again sung non ding veng chi tenga ichi hiam khotang zodon hin lam ka hile Vualphaloute inei chat u hi waite bang chi bangin ikithwa pi wa kolbul ngai zen le khotanga dinga law huai khat leng om ding in gingta khwai lo hi tu chang in khotang mi ten bang chile hong hoi thei de o chia pil hoin ho le hang ichi hiam imi hin pi te danin ho le hang amau leng khotang mi te hong swak thei ke dingu chi thu kwan again theya hoi bana biakin te bangaleng taksa Vualphaloute pai thei lo ichi hiam wheelchair jangte a hi keile khomulo te adinga agam tat khoheyu anop jok ding khwalna in rem kichi wheelchair te tai theina ding ki bol thei vekle ajak bel amawa dia step akal khong thil haksa a hi ziakin hile amau Vualphaloute ading in leng hongnuam tuan ma ding in aginta khwai ma mai hi amau te leng eite ma bangin ki khop le pathian phat khong le u lo sam ding wa hi chi I thei vekuleng poimo ma a boy hwai sak zia khiam a hi keile zumpi zia khonga ki khop pi lo ding hi hel lo hi hwai kya chau lo win le office mun te school damdoin te hin mundang hitale Vualphaloute adinga agam tat kho heyu nopzok na ding te bang bolin om thei vekle chi de hwai le poimo sakpi hwai ma hi ei khotang le akim akyanga ten imo pwa ku bel bangdang leng a hi ke ei awal phate dan danin bol thei vekin koimun pewa amau simmo bol le noi sia mai lowin amau panpi tu te hi thei vekle awu thwai ma hi hwai bana aki hel thei nau a hi keile thil a hi thei di dan u lampi zong sak jok apoimo ma hi ni khat hain hai bol ni lo le chin atopa Vualphaloute swak sak thei I hiya na khan wal na lom danin pol le chin hon ngai na zodingwa na thu leng ala dingwa hwai changin duat takin tu hil zel le uchin missionary na sep khat hi mai lo dimo nang song noi te cham nui bola nui san le lungke sak tua pang ding mo a hi keile amau te panpi tu lam hil tu le han thon tua pang zo ding hiai Vualphaloute adinga nule pale khotang mo puak igen tungtonin amaute adinga Vual zol na le agam tat kho heyu nuam saktu hi thei vek ding in iki han thon u hi